Мисалга 5 күндүк курс ачылат. Албетте бул жогорку билимдүүлөр келип сабак бергендиктен платный болот. Мисалы үчүн ушундай бир залда bir 20 kızdı ayalдар okutar, 20 balаны erkekler okutar. Birinci gün misalga bir şariat elini bilgen bir moldaga kelet, ertelen saat 8'den başlap, düşkü saat 12'ge çeyin, keyin 1 saat 2 saat es algandan keyin saat 2'den başlap, kechki saat 6'ga çeyin. Bir günde 8 saatlik programma. 8 saatte elinden aytat moldaga, balagatga kaçan jeter, erkek kişi, üylөнгөнгө чейинки бардык маселелер, баягы балаңды белиңден тарбиялаа дегенден баштап, кандай болуш керек, нике шарттары эмне, талак эмне, усул эмне, андан кийин баланы кантип багыш керек, тарбия кандай болуш керек. Кыскасы 8 саат өзүнүн эмесине слайд шоуду коюп туруп, ошондо сабак берет жана.